truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya. Thutha wa Ngavana wa Kiambu James Nyoro kuyukia matamu ma atongoria wa kaunti-ini, riu augite itanya riake inene ni kunyitithania muingi wa kaunti-ini uria ukoretwo ugayukanitio ni uteti uria ukoretwo ugithie na mbere kaunti-ini ino. Akiaria ari mwena wa Gikambura gicigo-ini kia ubunge gia Kikuyu, Nyoro nieranirie ati thirikari yake ndiguikuruhania na uteti utari na kiguni, kuona muoroto munene wayo ni kurutira wira muingi wa kaunti ya Kiambu uria kwa ihinda iraya uthii wa na mbere icigo itiganite ukoretwo utiganiirio. Baada ya wiki ijayo, baada ya kumsikiliza mzee Moi, wiki hiyo ijayo tutaita mkutano wa wajumbe wa mbunge, senator na women rep, tukae pamoja ili tujiulize mambo yetu ya Kiambu, hasa mambo ya development, kwa sababu tungetaka kucoordinate zile activities zote ambazo zinaendelea katika Kiambu. Kama ni kazi ya CDF, tuone vile ita complement kazi yetu ya pesa zetu za county. Oho Nyoro niakumithitie ari othe makoretwo magiukirira thirikari yake nenda-ini cia ukinyaniria, guku akiuga ati undu uyu ndukumugiririria kuruta wira uria uri mbere yake. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rakwa ni Wanjiru wa Boro.